Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Burikinafaso. Liyetona Koloneli Damiba wari perezida wa Burikinafaso yahiritswe na mugenzi we w'ipeti rya kapiteni. Ikaze. Itsinda ry'abasirikare ba Burikinafaso kuri uyu wa gatanu ryatangaje ko ryavanye ku butegetsi Liyetona Koloneli Paul Henry Damiba wayoboraga kiriya gihugu kuva muri Mutarama uyu mwaka. Itangazo ryasomewe kuri televiziyo y'igihugu na kapiteni Ibrahim Traore wahise afata ubutegetsi. Rivuga ko usibye uriya mwanzuro, guverinoma n'inteko nshinga amategeko ya Burikinafaso byombi byasheshwe ndetse n'imipaka yose y'igihugu ikaba yafunzwe kugeza igihe bizatangarizwa ko bifunguwe. Liyetona Koloneli Damiba yahiritswe ku butegetsi nyuma y'urusaku rukabije. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo abatuye Wagadugu baramutse bumva urusaku rwinshi rw'imbunda zoroheje n'iziremereye rwaramutse rwumvikana mu kigo cya gisirikare cy'ingenzi giherereye mu majyepfo y'umujyi wa Wagadugu. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu abasirikare benshi bagaragaye bafata ibirindiro ku muhanda munini werekeza kuri perezidansi, kandi bagaragara bafunga imihanda yerekeza ku nyubako z'ubuyobozi na televiziyo y'igihugu yabaye ihagaritse akazi nk'uko Reuters dukesha iyi nkuru ibitangaza. Damiba yarayoboye Burikinafaso kuva muri Mutarama uyu mwaka nyuma yo guhirika ku butegetsi wari perezida Roch Marc Christian Kabore. Ngayo nguko rero ibyo muri Burikinafaso. Astravesta iby'inkuru tukaba tuzakomeza kubakurikiranira. Iyi ni Stamina TV.